tidak menentu. Jika kau pikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau pikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau pikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berpikir boleh melakukan, pikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Jika kau pikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau pikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu.